ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯗꯒꯤ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯁꯔꯤꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ CIFTꯗ साइंटिस्ट सीनियर स्केल ओइना लेरिबी डॉक्टर सुखा मोनालिसा देवीगा अखोगी मिहुत नोंथोंबा ब्रह्मागा उनदुना वारी साबा वर्टिकल फार्मिंग इंग लिसिंग अमा चमापल मरफुदा पृथ्वी की अहानबो ओइना स्वीडन की एक ओल्सन ना स्पाइरल शेप की वर्टिकल रेल सिस्टम अमा सेमदुना शहर सिंगदा मना मसिंग थाबगी अनोबा पांबई अमा पुथोखी पांबई असि पुथोखिबगी पांदमदी लबुक लम्हांग लेतबा मफमदा मना मसिंग थादुना चिंजाक पुथोकपनी वर्टिकल फार्मिंग हाइबा मिंगथोन असि इंग लिसिंग अमा चमापल तरामंगादा गिलवर्ड एल्स वैलीना इहान हानबो ओइना सिजिनरखी हाइरिबा मतम असिदगी नैनदुना लाकपना इंग लिसिंग अमा चमापल मरफुतरा मापलदा प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियरना हौजिक हौजिक चटनरक्लिबा वर्टिकल फार्मिंग की कॉन्सेप्ट असि थबक ओइना इहान हानना उल्लखी मतंग असिदा मरु ओइना नैनबगी मथौ तारिबदी वर्टिकल फार्मिंग हाइबसी करिनो अदुगा मसिगी ओइथोकपा याबना कदाई फाउबनो हाइबसिनी वर्टिकल फार्मिंग हाइबसी परेंग अमगी मथक्ता अतोपा परेंग अमा लोनखतुना हाइबदी वर्टिकल स्टेक्स सेमलगा लम यामना कंदना मही मरोंग मना मसिंग थादुना पोथोक पुथोकपबु खंगनै कॉन्सेप्ट असि मयामना तोइना ngangnaba amadi pamnarakpagi maramdi लबुक लम्हांग अमदी शहर अनिगी अरापा हेंगलक्पा लापा हेंगलक्पना मरम ओइरगा शहरदा पोटसेगी ममल वांखलक्पा अमदी पुथोक पुसिंदा मतम का हेना संखिबना मही मरोंग मना मसिंग तगत तगत टेकना साबा फंगदबा असिना चिंगबसिंग असिनी खुदोंग चादबसिंग असिबु मतौ करमना मायुकनगनी हाइबगी उपाय थिरकपदा वर्टिकल फार्मिंग असिना पाखुम ओइखी लूरिबदी हाइरिबा वर्टिकल फार्मिंग असिना पोथोक पुथोकपगी अवाबा कोहनबा ngamlabara हाइबसिनी अरीबा मतमदगी सनरक्लिबा लवु पथापता चंगबा मरुओइबा मचाकसिंग हाइरगदी इसिंग नुंसा मंगाल नुंसिट अमदी लैपाक लेहाउनी बायोटेक्नोलॉजी ना सखोलकपगी मतुंग इन्ना अतेनबा मतमगी मनुंगदा फकलांगना माइकै मरी खाजिनबा कागी मनुंगदगी पांबी अमदी मही मरोंग कया हवंदुना सारा कया पुथोकपदी ngamle अदुबु वर्टिकल फार्मिंग अमा तौनबा सेम साबददी अवाबा कया थेंगनदबदी नत्ते वर्टिकल फार्मिंग अमगी मसल सिंग सेमगतनबा होटनबदा सेल अदुकी मतिक चंगी पांबी न मसिंजाक सुंगबदा चंगलिबा नुंसा मंगाल असि वर्टिकल फार्मिंग ददी LED लाइट की चपसाबा फ्रीक्वेंसी अमदा सेट तौबा मंगाल न ओइ इसिंग का हेना संगदे हाइबबु महौसागे सिटलिबा नुंसिट असिगुमना फकलांगने इकोई कोइना खाजिनबा का मनुंगी नुंसिटना मानहनबदी ngamde खुदम ओइना पनबयाय USA की बोस्टन शहरदगी हौदोरखिबा फ्रेट फार्म्स हाइरिबा कंपनी असिना वर्टिकल फार्मिंग की मथौ ताबा पोटलम पुमनमक फंगहनबा ngammi ट्रेन की कंटेनर कंपार्टमेंट अमगा चावबा मानबा इंफ्रास्ट्रक्चर अमा फ्रेट फार्म ना सेंगोलकपगी ममल लुपा लाख हुंफुदगी हौवी इंडिया मनुंगदसु वर्टिकल फार्मिंग की मंजिल थाबा सिंगी मरक्ता चंडीगढ़ की पिन फ्रेश कंपनी सु अमनी तौबतबु वर्टिकल फार्मिंग सेमगतपगी असंग सेलदी फ्रेट फार्म्स का थोइदोकना खेनबा ओइदे वर्टिकल फार्मिंग सिंग असि सस्टेन तौबदा इलेक्ट्रिक यामना चंगी पनबयाय फ्रेट फार्म्स की कंटेनर अमा सलाइबदा 80 किलोवाट पर आवर की सांगदा नोमदा सिजिनै मसिदगी थोरक्लिबा कार्बन इमिशन ना फार्म दगी शहर यौनबा पुरकपदा चंगबा गाड़ी थावगी कार्बन इमिशन दगी सरुक अनि नत्रगा अहुम हेल्ली इलेक्ट्रिसिटी सिजिनबा टोकलगा सोलर पैनल सिंग सिजिनबदी याय अदुबु पांबी सिंगदा ऑल राउंड डेवलपमेंट दी फंगहनबा ngamde इंफ्रास्ट्रक्चर सेम साबदा पैसा अमदी मतम मयाम अमा चंगलगसु वर्टिकल फार्मिंग सेमगतलबा मतुंगदा मसिदगी पुथोरकपा पोथोकना मियोइबा अखोइगी पुक थलहनबा ngamलगद्रा हाइबदुदी खननिंगाई ओइ
खुसेमगी ओइबा अकोइबगी फिबमना पाम्बीबु मचिनजाक सुंहनबा ngamlabasu पाम्बीगी डेवलपमेंट स्टेजिंग matang matam sana sathajabadi ngamde mahei marong yangedaba पाम्बीगी मखोक मसा लिंगनबा मतिक साबा नुंसित नुंसा लेटबना मरम ओइरगा mahei पानबदा वाना थोई ngasi fawbada vertical farming da mai pakna puthokibasi mana masing natana leitri Sel changjarabasu chakhwatlaba technology amadi energy sizinaduna mafam kandana mana masing puthokpa yare haibabu labuk lamhangi mahus sinba yabagi stage adumakti yautribanina vertical farming kobobudi vertical gardening haina mingthonbana henna sumgadra khalli maram asina miyoiba aikhoina mapal tangliba lofam singbu kanba amadi lawmi singbu sagwatpiba tangai fade Greenhouse effect Hauziki matamda climate change haiba hiram asigi matangda nainadaba wari sadaba miyoi leitre climate change ka pollution ga yamna naknaba mari lainai haibasu aikhoi ayambana khangnare aikhoi gi akoibada mitna uba pollution makhal kaya amadi khangle haibabu aikhoi gi mitna uba phangdaba greenhouse gas singna karamba sangda pollution thoonbagi haiba asisu khangba tangai fadre Greenhouse gas asi makhal ani thokna khaidoi ising manil carbon dioxide methane nitrous oxide amadi ozone hairiba gasing asibu primary greenhouse gas haina khangnei primary greenhouse gas asi mahausagi oiba thawong sing amadi thawai panba jiba singdagi thoklai United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC amadi Kyoto Protocol gi matung inna primary greenhouse gasing asigi mathakta hydrofluorocarbons perfluorocarbons sulfur hexafluoride amadi nitrogen trifluoride hairiba gas mari asimasu masak khangdokhi hairiba gasing asi aikhoigi akoibada mahausadagi fangde adubu kor karkhana singi pothok kaya marumgi side product oina thoglai Asigumba mahausadagi lairaktaba greenhouse gas makhalsing asibuna fluorinated gas haina mingtholi hairiba gasing asina nimittagi thorakpa infrared radiation bu subsilli aduga akoibada lairiba atmospheric gasing da energy thadорактuna prithibigi koyom asibu sagat halli asumna prithibigi koyom bu sagat hanbagi thawong asibu greenhouse effect haina khangnei English chanipal kunmari da France ki mathematician amadi physicist Joseph Fourier na greenhouse effect asi ihan hanba oina thijinki lakchaning libadi miyoiba aikhoigi karamba thabak thoram amadi thausil-dagi greenhouse effect thoklai amadi thoklakpa yai haibasini greenhouse gas mayamgi marakta carbon dioxide asi yamna maru oina launai maramdi greenhouse gas singi chada 63 carbon dioxide na oi methane gas na greenhouse gas singda chada 13 nitrous oxide na chada 3 amadi fluorinated gas na chada 2 oi Global warming amadi climate change natraga greenhouse gas ki matangda khanarakpa matamda fossil fuel da achouba bidyeng thammi thambasu sumgani fossil fuel haibadi thau koila amadi natural gas singna carbon dioxide asi sa da humphuni thogi changda akoibagi ising nungsitta thadorai adubu greenhouse effect thingnaba honarakpada fossil fuel khaktada miyeng thamlabadi thokliba samisa asigi sa da kuntranipal amadi khanadre haibani deforestation haibadi uwa yanthatpa asi phatte haibadi aikhoi pumnamakna khangi aduga miyoiba aikhoina maru oina khangadabadi uwa mai thabasisu koila mai thabaga pangkhakni thawong animaktagi carbon dioxide gas thadorai amadi greenhouse gas thadoropagi chang sada taramathoi oi miyoiba aikhoigi chananabagi phau thariba labuk amadi sa sandagisu methane gas thadoi adubu ani asi miyoibagi punsida yamnamak maru oiba maramna athingba thamba ngamde masidagi hena wangba thakta methane gas thadoklibadi gas puriba pipeline sing part kom sing amadi maru oina miyoibana yamna toina tawriba thawong biomass mai thabani asang ama natraga akangba unawana mai thaba charu amadi atopa agricultural waste sing mai thaba asina methane gas thadoropagi chang yamna wangna lei
Lobukta har yamna sizinabanasu greenhouse gas thohali yumda kol karkhana singda sizinariba refrigerator singdagisu greenhouse gas thadorai karamba greenhouse gas na kaya yamba changda greenhouse effect thohanbagi haibadi khangle amukka hena maru oiribadi miyoiba aikhoina nimit khudingi thengnariba economic sector na kayam sohali aduga miyoiba amamamgi thaktana kari tawba yabagi haiba khangjinba asini Kol karkhana ising nungsit amadi kangfalda sizinariba transportation singna greenhouse gas thadorakpagisu achauba maram ama oi adubu kupthana yengluragadi ka hena chawba maramdi oiramdre aikhoina nimit khudingi sizinariba electricity asina chada kudmanga greenhouse gas thadoi amadi niyom lana chinjak amadi lam sizinabagi mawongna sada kudmari greenhouse gas ki haurafam oi Electricity sungnaba koila thau amadi natural gas mai thabasina greenhouse gas thadorapagi khwaidagi chawba baramni aduga umang wamang koktoktuna lau ufam semba lau uba sa san loiba amadi laufam singda har ka hena sizinaba asina singba maram sing asina punsilaga greenhouse gas thokhanbagi ani suba achawba maram oi Hauzik oiriba prithibigi fibam asidadi aigi punsi mahingna karamba mawongda greenhouse effect hantahanba ngamgadage khanba matam yaurakle matam sangani isagi hainabi amadi thabak thoram kayada awonba ahongba laigani haibabu tungda haurakliba mirol singi dhamaktadi aphaba mafam ama sembirambada saurba mateng oigani Aroibada thamzari nga fabada sizinaba anoba technology sing amadi nga dagi asa thak sing semba haibasigi matangda Mumbai da laiba Central Institute of Fisheries Technology CIFT da scientist senior scale oina lairibi Dr. Sukha Monalisa Devi ga aikhoigi mihut nongthombam romaga unaduna wari saba Dr. Sukha Monalisa Devi Butaram Nukchari. Thagachari. Wahudoina Monalisa gi samlapa biodata amatang thambiyo. Aigi babagi maming Sukham Birendra Singh, mamagi maming na Sukham Ongbi Sobita Devi, aigi ibung ama aigi ipwa ama leje. Aigi birthplace se Singjamai top laikai ni aduga aigi class 10 phau ai Nirmalabas High School da tamjarai aduga +2 level bauna HRD Academy da tamjarai Bachelors of Fisheries Sciences si Central Agriculture University ki Lembuchara Agartala da laiba College of Fisheries da tamjarai master na ai Kerala Agriculture University ki College of Fisheries Panangat tamjarai CIFE PhD tawbana CIFE Central Institute of Fisheries Education Mumbai da tawjarai PhD aduga aigi ARS service se Agriculture Research Service se 2010 batch ni aduga aina join tawbana 2011 da ARS service join tawjare aduga first posting se Sifri Barakpur da Kolkata da tajai Central Inland Fisheries Research Institute aduga Barodara da sulezare Sifri gi aduga mathang da ise Central Island Agriculture Research Institute Port Blair South Andaman da 2013 dagina 2018 bhak pujaram me aduga CIFT hazizi aina lairiba institute se Central Institute of Fisheries Technology se 2018 da join tawjabani aduga Mumbai dana 2019 dagi leijari hauji phawa aduga Monalisa na hairiba khogi fisheries ki sigi lines da sum lakpasida research area haibatare si je karamba mafam da khoi research area se wari du su makha tabiyo aise master se Kerala da lairingi da ecology of mangroves da tawjare ado ecology of mangroves da yawgi bise ge taxonomy of different species of mangroves yawe adu da physiochemical parameters su yawgi aduna ge specialization se taxonomy physiochemical parameter water analysis hai tare ko aduga PhD na doctoral degree gi specialization na taxonomy ne taxonomy of marine fishes ado fresh water su yawgi but ai marine da leibini na mainly samudra gi oiba sido ina tawjare
aduga bone da osteology do in tawzaraki aduga aigi interest se specialization se aina mafam khudingi hongaga institute mayam da ta khibanina aigi islands da di akoi scientist yam dabina aquaculture da so ai yamna research tawzari haidi how to culture fresh water culture bu haire ko adna island da chatana ai adugi training impart tawjari aduga marine da sudum tawe hazikna hazizik lairibasina aise Central Institute of Fisheries Technologies na mainly akoigi lang phagada ba dagi boat design sing se sigi section da hazik laizari aduna mainly traps kumba dagi season agadaba nets kumba se sida oina tawzari ai hauji je koi monalisa na lairiba Central Institute of Fisheries Technology Mumbai da lairiba se masida akoigi anoba makhalgi nga fabagi akoigi technologies mayam ma season ai hairiba se akoigi Manipur iramdam sisu akoigi nga gi pothok si akoina maroina inland fisheries da maroina lokta kumba tungan ba pat mayam am lairiba se masida su yokhat pa yabagi phibam lairibani aduna nga fabagi anoba technology sina kari akoina season ba yagadaba si akoigi nga mi singja kanagadaba si kari leiba anoba technology singdu gi matang da khara panbi akoigi hazizik lairibase mainly phagadoriba net sine akoina focus tawrisi ko aduga season nagadoriba craft haidi boat se sida neba yamna dakar risi ko aduna net ama semba matamda leiba matamda kayam kuina chakadage kayam kuina season ba yagadage haibase yam important ne yamna dakar oiba potlam mane aduna akoigi hazizik lairiba Cochin headquarter da akoigi institute da sigi magi durability kayam kuina chakkadage habagi strength si analysis tawi test tawzai kayam kuina chakani kayam kuina season na bayagani karamba material la iba market ta phangliba potlam siga net saba da season agadoriba sina karamba potlam season ragana kayam kuina chakani habase si testing tawzai aduna sugumba net se akoina bijai haidi sigi pot se season ragadi yam kuina chakani aduga net season matamda yamna hazizi yamna concern oibase ghost fishing ana terminology mlaizai hai ghost fishing haidi akoina pharaga nga je phaba matamda sometimes marak ta pangiba yawi tatkhiba yawi aduna tatlhoriba net masing-sina nga si matom da dum hatpa aduna nga si langsina dum hatchaba aduna si se yamna aphaba natteba ghost fishing se ana akhoi gi se hazizik su research story inland sector da oiro marine do oiro aduga boat lom da hairaga na hazik se akhoi yam kuina chakadaba boat material si akhoi testing tawzai aduga akhoi na su piri FRP boat oiro ko aduga hazizi akhoi gi marine architecture amana design tawduna already technology do available oribase sunboat ase solar panel da satpani totally solar panel da akhoi phajakraba lautak lake se seasonaba yabako aduga cost everything yamna affordable da phangani aduga sigi boat sina amutang charge tawgi taragadi magi backup se 3 to 5 hours da mainly ma season ai se gil da gil netting ana akhoi ngaksida pallaga nga phabagi mawong se sida oini season ai bu aduga sidi yam kanna cost effective oini haidi akoina seasonary se kano se nga phaba matam sida mi se sum kano taru tadi wa bam su lei hondana chatana adule matang kuina changagadi changbase adu sida ji amuk adagi diesel kai ka seasonary mainly solar da chatla dabinna ko nungshagi mangal sina magi energy se fangadu ibaneba au si yam kana gani aduga ai si thamjage aduga hairiba akoigi solar boat ama haibigi bado masi se akoigi Manipur da lairiba ngami singsina di mato karamna masi phangba yabagi khudong chaba si dilai solar boat se da khoi hazizi akoigi oiba technologies na technology si akoigi director sir da chema ibiraga akoi si pamjei hairaga request ama thabi taradi akoigi scientist lakani aduga kamaina phangba yagani kadaida akoigi technology oizabe wani saba amadi company mana sari ne bako aduna order tawraba matungda approval process mayam do admaina dum imphal da dum Manipur da dum deliver tawba yagani atopa nga fabagi akoigi anoba technology singsna atei ni kari leiriba trap hairage ko trap se kamai tawge da akoidi yam kanna design oidani haidi samna habada akoigi bamboo se split tawraga season e phaba nga phaba se ko but wase aduga wasina tawje wase pathari matam kuina chatte aduna akoigi technology kamai tawge da akoina same lip se yam kuina
ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁꯤꯕꯜ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯒ ꯖꯒꯥ ꯑꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ? ꯃꯁꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯔꯝꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯗꯤ ꯐꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯄꯣꯏꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯠꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯆꯪꯂꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯒꯠ ꯇꯦꯛꯂꯤꯉꯩꯗ ꯆꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯆꯥꯊꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ. ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯍꯦꯟꯗꯂꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯠꯊꯕ ꯊꯨꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣബ്ꯁ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯠꯊ ꯄꯨꯝꯊꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯗ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦꯀꯣ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯖꯁ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁ ꯃꯥꯏꯀ꯭रोबियल ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯏꯂꯦꯖꯇ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯅꯕ ꯄꯠꯊ ꯄꯨꯟꯊꯔꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯆꯤꯂꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯑꯥꯏꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯑꯥꯏꯁꯇ ꯊꯝꯕ ꯉꯥꯅꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯎꯟꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯅꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯎꯟꯒꯤ ꯉꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯎꯟꯒꯤ ꯉꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯉꯥꯗꯣ ꯐꯥꯔꯛꯑꯒ -30 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯐ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯁꯇꯣ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯦ ꯄꯠꯂꯤ ꯄꯨꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯠꯂꯒ ꯈꯪꯅꯩꯗꯅ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯉꯥꯁꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯤꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯨꯞꯇ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯁꯦ ꯇꯒ ꯇꯦꯛꯄꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ 7 to 8 ꯑꯥꯋꯔꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯒꯔ ꯃꯣꯔꯇꯤꯁ ꯑꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯐꯅꯦꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯐꯅꯦꯁ ꯕꯣꯗꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯐ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯅꯤꯕ ꯃꯁꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯤ ꯄꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯅꯗꯦ ꯎꯟꯒꯤ ꯉꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯎꯟꯒꯤ ꯉꯥ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣꯏꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ट्रेनिंग मैम लेको फिश कटलेट फिश फिंगर्स फिश बोल्स फिश पिकल्स अदगी अखोगी अतोपा प्रोडक्ट है फिश पास्ता ले अदुगा फिश वेफर्स पर इवन अखोइना सेमे अदना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की फंड याम थादर ई सेंट्रल ना अदुगी मखा होइना अखोइ ट्रेनिंग पिजै अदुदा दी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग पिजै बट कईगुंबा ट्रेनिंग से लौबी नंगबा तारगदी अखोइगी डायरेक्टर दा सीएमआई बिरगा अखोइ कोचिन दा ओइरो अनकपा मफमदा अखोइगी सेंटर वैजाक दजु लै विशाखापट्टनम सु इम्फाल गी ओइना दी विशाखापट्टनम से ख्वाइदगी नकपा फ्लाइट ओइरो अदगी ट्रेन ओइरो को ख्वाइ नकपा जगाने मुंबई सु होय अदुम फै अदुबु वैजाक नदी खरा नै विशाखापट्टनम जे सिदा दुम लागा सीएमआई बिरगा कोइ ट्रेनिंग लौजगे हारगा ट्रेनिंग अदुम अखोइ पिजे अदुगा मतम कयागी नो हाइदी अखोइ 10 डेज केरा 15 डेज केरा अदो सरकार गी ओइबनिना अखोइ मिनिमल अमाउंट ती खरा लौजै अदुमाइना तौजरी अदगी मखा तारकपसिना मसिदा सिनगदब अखोइगी तुंगान तुंगान बा अखोइगी खुसु कुलाइसिंग हाइदी फिश प्रोसेसिंग से मसिदा सिनगदब तुंगान तुंगान बा खुसु कुलाइसिंग सिना करि करि ओइबनो मसि अखोइगी मणिपुरगी कोइ ngaमी सिंग सिना मसि सिजनबदा कयाम खुदोंग चागदगे हाइबसु थम्बि अखोइगी nga से कनो तोबो मतम दो को ख्वाइदगी इंपोर्टेंट ओइसे अखोइगी स्केल्स गुंबा लौथोकपसे मिनियम तन्नै मसाइ मागी स्केल मा कवर से अदुना अखोइगी इंजीनियरिंग सेक्शन ना हजिक टेक्नोलॉजी मा ट्रांसफर तौरिसे nga जे हापसलगा हजिकी
machine da dum ungza da ko magi maku sing si loina thokini ba adagi fish mincer na khoi gi nga se matong ata loge haite khoi gi fish ball na matum round shape da fish ball gumba sarak ning ta di nga se maku kho ba matung da machine ji da ha pa matung da magi bone zu kari su loina kaira ga thola ani bu aduna adugumba machine su like fish mincer adagi importantly khoi gi haji manipur da nga yon pham yam leire ado nga yon pham si da khoi gi fish kiosk na type of box ki type to makha zina khoi gi haji ki layer ani lego adu makha gi sida haji puthok laga display da utriba makha da thamaga ma ice da thamaga aduga haji mingon da utkadaba consumer sing da utkadaba duna mathak ki glass form ni adu una na ba thamme adu ama se haji ki fix kiosk sida fresh se yam freshness oina leini ba si and mainly si gi technology hum se panjagi aduga makha tarak pasina haurakli ba kui satra naharol sing maroina research scholar sing sina koi gi manipur da fangi ba koi gi nga gi pothok khengat na ba aduga nga fa ba gi anoba technology sing sa masi sengat sagana ba gi damakta karong karamba area da koi research to wiki khudong cha ba silai ba haibadu sung panbi students singi hairagadi students ki apamba gi matungina akoi gi different division da thabak tawi ko samna hairabada kaigumba aina haijagi ba craft and gear da net gumba board gumba da tawar su yare adagi fish processing da fish cutlet sembo oiro fish ball sembo oiro isagi ba entrepreneurship way da tawjage so adu da dum training loba yare idea ama leiza taragadi khoida khoi institute la aga adum koina support piraga magi oiba masagi oiba product ama dum release oba yani haijai adagi biochemistry di interested oiba mina dum biochemistry dum tawba yare adu microbiology section lay engineering da haraga khoi gi fish dryer lay ko haji yamna mina khoi gi handak ta su recently khoi de processor op se fish dryer se kano da solar dryer se mina yam requirement like all over india da khoi na chalu bam pham da jharkhand oiro chhattisgarh oiro haji yam pithak re khoi na ado khoi manipur dai some approach tor e khoi na recently tie up taw gre MOU sign taw gre adu main tawraga haji solar dryer sugum basida dum tawras khoi gi institute la aga tawbi ya gani research any mana pamjaba aduga khoi gi hauji Mona Lisa na leviri ba institution haibatare Central Institute of Fisheries Technology Mumbai se masida leiriba khoi gi research area gi bo irabasu research tawnaba gi khoi gi tongan makhal gi khusu kulai kari khudong chaba haibadu su panbi Mumbai gi oinadi khoi di Mumbai asida bu khwai digi jaga hebse am constraint mani ko aduna khoi dadi yamna high tech oiba lab ti setup ti tawzadri adubu akhoi gi requirement minimal requirement research ama tawbada changadaba lab ki instruments sing di loin leise aduga akhoi mainly biochemistry tawzai microbiology aduga processing haziki oina fishing technology recently akhoi hangjabani section division se aduna ani sigi section khara sida tawzari adubu broadly kano tawtaragadi akhoi coaching center se sida everything facility loin phange aduga akhoi gi institute se enable accredited lab ne ko all over india gi oina fisheries ki akhoi gi aduna everything facilities pumna mak pamba pumna loi phangani hai sari nga phabada sizinaba anoba technology sing amadi nga dagi asa athak sing semba haibasigi matangda Mumbai da leiba Central Institute of Fisheries Technology CIFT da scientist senior scale oina leiribi Dr. Sukha Mona Lisa Devi ka aikhoi gi mihut nongthombam romaga unodina wari saba si tahanjakiba galoinana ngasigi oidadi science magazine lanthok chaba matang asida loijare mathang leibak pokpa nimit ki pungpham asimakta da amuk phangbigani science magazine